Shubor nakaslem jong unongsan hima. Da kajing ang nuot banyo no ya kajing itu da kasor karjela ya kidak jantia. Nigi jantia phonetic alphabet. Bala menjur da Kajantia Hills Autonomous District Council. Kidukot jong Kajantia National Council ilalit banyakandu yo CEM jong ka GHEDC wat tombor siwat hakam na trikam jong u hakasi balang menta katayo. Hakajing yakandu bad u CEM u President Rangba jong ka GNC u sambor meeting do ulawat jing syai halor ke kalat kelinti ba ka GHEDC kalasyim banyo jing itu no ya kadak Jantia Awala menjur da ka yung dorbar jong ka GHEDC hau benai da ber arajar apuwe. Haba jubab uba siwat ulay tu bakila dep ban pa siya ka DCA nakabanta mani ya kabadan kam. Hakabaya day baka jing itu no ya kadak Jantia bat ka DCA kala dep pa siya ka tenat lo jong ka sor karjela bat hadu manta kanang sakut sa haka tenat lo. Uniu President Rangba ula kenturu ya ka menteri bedepet ya ka tenat lo kakong amparinding do Wakan simkia halor kani, kanang ban itu no ikaktiin Jantia, kum kaktiin kabalong an. Hakabaya di baka elaka labang ng pelun, kabatip menta kum ka block 1. Nakaliang usi mula pentip baka council kan penimbiang iya katiki elaka. Kaladep bantung yu doloy nakabenta ban penlum penlang ikisnong, ibadan hapo katiki elaka, handay basngop hala kalong. Bahaduk menta, ampat dan kinu-kinu kiwahi snong hapo katiki elaka, kibanwan sim sanat na po GHEDC. Nakaliang ka GNC kalakan tu joryo doloy ke elaka labang nang pelun wonle ya kabadan kam kanang ba ka GHEDC kanla man ay ka jingeda ka bapura ikisnang panar kibdang hapa po katay ke elaka ta negasngi nakaliang kayong i ka Jantia National Council Central Executive Council deyo iyachem wa u CEM yang ka GHEDC kajingicem kayong i wa CEM ta halar ki katu kat ni telikimat ki wa ita wa ka ri wa ka jagbru kayong i kamat kawan kong kawadaya ya kalam ta hajingita wa ka resolution wa ka GHEDC de pas ga hajingita wa utimit na ya ka keten penar dan kita ki abike Jantia hapo kani ka hapo ka council ta kajingi kalam kayong i wa u CM da pentibu ci wa ka council hi da pediang ga wa ki dak Jantia da pediang ga ki hapo ka council henre na kaliang ka council na do kitu kisnem wa pas ga ka resolution man do arajar arpuwi da forward ga cepo ka law department yang ka state government henre ka wasnyau si utip wa hadon ne ka sngila kani ka resolution ka wa ka GHEDC da pas ga da pha ga cepo ka law department yang ke state dang man go ka wasaten wewa na kaliang u CM la da kularu khmat yong i kinong ilam yang ka JNC wa uboden ya gini kenang wa gani ka kayi ka resolution wa da pas da ka GHEDC ta u poi ga chado u governor henry hado negesngi kani ka resolution dang sa go pending go hapo ka law department yang ka state government da hijo ipor la ikentui ya ka minister yang ka law department ka kong amperin lengdo wa uchumkia ga ya gani kiyi ka wa ka JHEDC de pha ga khnang wa yo timit hi ya ka kten Jantia hapo ka rilom Jantia ka yong i kam kata ka kten ko wa da man ain ta ko an ni ta de yo i kalam halor ka tu ka resolution wa ka JHEDC da pas ga hejingi to wa utimit no lene wa utimit no lene wa utibyang ya ka elka labang nang pulup hapo ka JHEDC ta kajing yachem goyong i wa UCM da pentibu ci i gasen wata yau acting dalai na kaliang ka GHEDC de thunga wa u pelum pelang ya kichnong penar ki WM hapo ka elka labang nong pelup henre ko wa snyau phala wa ko wa pensausi i kam kinong ilam yang ka JNC wata hadun negisngi na kaliang kinu MPM kinu ki wa hatchnong na po kata ka elka ko wa chim sanat napo ka JHEDC tan kaliang ka JHEDC la da banjor ga le da banjor go ya uni u acting dolai wa ule u ya kikam khnang wa ka JHEDC ya u ye go e ka jingida ka wa pura ya kita ki chnong penar ki wadang hap po ka tai ka ilka ta ka mat ka wale ka i de ya kalam wa ka district council hejingito wa ka ni ka dustur ka yong i ka dustur khasi Jantia ka yong i khamtam ka ni ka jing ejat ka yong i cha ki manbei le ne cha ki kenthai
Dah kejing iklam yang i wa UCM da khanawi i wa to nakaliang ka JHADC da pengkrek ga ya kata ka ak leni ya kata ka an. Hejing ita wa gani ka jing ejat leni ya gani ka jing chimkur ga yang i. Da ya gani ka kam nang sa pending ga ta apa ka customary law committee yang ka JHADC haden wa da pendap penbit penbiang ya jing am kam yang gani ka an da tebel ka apa ka kini ka isi yang ka JHADC hadan ni ta daw pas ka ni ka JHADC ya ka resolution halor kani